sad već 6,5, dakle u boksu sam 6,5 godina. Sjećam se kad sam prvi put došla u dvoranu da počnem trenirati, prvo sam proučavala dvoranu, onda sam otišla doma jer bi bilo neugodno jer na treningu mi nije bilo ni jedne žene. Onda sam si mislila pa šta ću ja tamo i nakon mjesec dana mi je trener pozvao pa dobro, hoćeš ti doći na trening i ja rekao pa evo doći ću. I onda kad sam došla više nisam izašla. Pa kad pričamo o boksu u našoj zemlji, situacija je katastrofalna, doslovno. A što se tiče ženskog boksa, još je gora, troduplo gora, što je zapravo veoma, veoma žalosno. Ja smatram da imamo zaista talentiranih ljudi što se tiče i boksa. Vidjela sam sada sami Filip i Hrvoje koji su uzeli zlato i broncu na europskom prvenstvu. Što se tiče ženskog boksa, to nije toliko, mogu reći možda uspješno, ali je stvar situacija kako se odnosi općenito prema svima u tom sportu. Mislim, ne samo u tom sportu, jasno je da je nogomet prvi i najviše financiran, ali ja se nadam, evo, svaki put radim neki korak više, pa nadam se da će to nešto promijeniti na kraju krajeva. To je jedan od mojih ciljeva, da se napokon nešto promijeni, jer mislim da to ljudi zaista zaslužuju, jer neko zaista trenira može troduplo više, a nema nikakvih mogućnosti za uspjehom, a to je ono što je zapravo loše. Koje bi situacije Nada i boksa primijenila svoje boksačke vještine? Pa primijenila bi u dosta situacija. Prvotno na ove naše saborske zastupnike i vladu, a onda na sve neke nepravedne situacije, nemojte to staviti, a stavi sve je. Moj uobičajeni dan je veoma dosadan. Ujutro imam trening, buđenje, pa nakon toga spavam, pa ručam, pa opet odmorim ili nešto učim ili pročitam i opet imam trening i kad dođem spremna se samo na spavanje. Tako traje cijeli ciklus dok nemam odmor. Dakle, to je jedino nedjeljom, a onda iskoristim stvari za spavanje ili za druženje s prijateljima ili nešto, ne znam. Kao trener sumnjam da ću raditi možda neke stvari zato što imam nekoliko planova i uskoro ću to realizirati, ali definitivno ću taj sport i općenito neko iskustvo koje sam naučila iskoristiti i kroz druge stvari. Kako se napadne s leđa? Pa da me neko napadne s leđa, prvo bi ga dobro prebila, a onda bi ja morala rješavati to kaznenim postupkom, ali dobro. Moj sportski put je više ludost nego sve drugo što je normalno. Da je potrebno volje i motivacije, to zaista jest, ali nekada je tu motivaciju jako teško naći. Ono što je zapravo jako bitno meni, to je vjera. I bez toga sumnjam da bi mogla postići neke stvari koje jesam, jer kad pogledate da znači, bez novaca, doslovno bez sponzora, bez ničega, neke situacije su bile kad smo dizali kredita, ono da bi ja uopće mogla boksati, mislim, to je zvuči suludo na kraju krajeva, ujutro se budiš, a ne vidiš nikakav cilj ispred sebe da je to moguće ostvariti, ali jednostavno treba vjerovati i boriti se i to je to. Muhammed Ali i Vladimir Klitschko. Zašto? Pa zato što jednostavno jedan i drugi su ekstra inteligentni. Muhammed Ali ima tu, kako to reći, dozu cinizma i humora, ali opet pozitivnosti, dok je Vladimir, koliko ga god ljudi ne vole, zaista je iskren sportaš i za mene je baš dobar čovjek općenito, znači ono što živi već 20 godina živi i sada i kad kaže njegov boks je dosadan, mislim da je to zapravo vrlo inteligentan boks, ako god kaže da je dosadan, nema pojma o boksu. Moj cilj je boksat revanš sa Cecilijom Brajkus. I am Ivana Habazi. I want to send this message first to Cecilia Brajkus and then to all boxing fans. Cecilia, I am officially calling you out to fight with me again. I nadam se da će se to dogoditi vrlo uskoro, iako sumnjam s obzirom na nju. Ali bez obzira na to, prvo mi je treba uzeti neku titulu. Sada spreman sam za meč, nemam još točno detalja, trebao biti 10. mjesec, ali šta će biti to nemam pojma, ali skoro sad nije ni bitno.